Cái जों दिनै kaisa gan o Bible ni abono nailainai abono nainai bagui जों puila hingke boni BPM thik khainai do. Hingke oboni ang 104 ro risinai hingke hingke obo ki khana togyo ko hingke bono change khainai chwng. Hingke omo bo change wngnai oro pai chwng omono change khlailainai. Obono change ma khlailainai. Obono bo change ma khainai. Oh Bible tungsit. Omono change ma khlailainai. Hingke tabo chwng iyo instrument select khainai hingke aro jagao bahai ke pung puila o hingke chwng keyboard o thangnainai close. Hingke oro jaga chwng kisisa reverb add khlailainai. Reverb add khai hingke chwng bomtui hai uansuk abo khaimai yangnai. Chwng tabuk nailaisinai amo puila ni je aro jagao melody start wngmani hingke omo hai. Omo hai.
hingga ko omongan yak nang cái tongkha hingga tok ready hingga oh Bible mani puilani je melody start mani hingga oma hingga start ngo hingga nai tongdin rock live hingga ang tabo khai dong. Gorot ini pungna jatuh nala nih tabuk. Kamu no nana nabagi sing boros jaga mata nangke orchestra lo tangnai. Keseng tabuk or jaga ribab kisi se add kali nih. Bil mani je puilo ni melodi ke omahai. Kau mau yang baik kan ke? Oh gan pakai nih tak. Ke norok jotono na hambai tin ne bagai asal no taisa ang omahai video kong ma tui pipten jarong ne bagai jotono hambai.